Dilai Police Station OC Kapin Khara Tengpen Cleanliness Drive Kedeng Pon. Apar Dehuri Kudam Singnar Arong Along JJM Scheme Pen Kipi Pon Apaip Amoke Wangbi. Langtuk Hanse Arong Amekar Atum Chingrum Petpen Dungdungja Picnic Spot Along Kepang Terasai Kedeng Pon. Karbiang Long Life Adaba Berta Long Pen Ilisami Mirin Hansepi Pini Bertang Ton Pen Arju Panikta. Patumi Pai Pai Ni Pai Kebarni Adaba Pormalop Dilai Police Station OC Nitul Saikia Kapin Khara Tengpen Dilai Thana Campus Along VDP Atum Pen Chelangsi Kepang Terasai Kedeng Lapen Thing Piaklim Ke Pon. Kepang Terasai Deng Det Pen Chethan Chepariamai Teng Pon. OC Saikia Pen Kethan Pon Ke Police Atum Chot Kalisi VDP Atum Ta Thedung Ang Hordo Methang Hawar Kilang Ponchi Phanki. Lasi claim damra pet lipute methang arong ahawara long kahingno ke claim chonghu chonghi drugs ke choge khang rod abirudhe ke claim do anason penta khang dun thekpo la penjasemet non pai pai ni phai crep horni India Independence Day ke talon dun chia long mena rong rup ahawara long aniwang duty tonangchi kahingno do an pen ke khang dun chia phan puta OC pen chuning ripon halapu VDP advisor pentami lapuson asai kedeng pon thekapot Dilai OC Aphan Kachoro Sitami Pajir Ponlo. যি আমাৰ সন্মানীয় দিলাই থানাৰ OC নিতুল শইকীয়া ছাৰে মানে এটা ডিসকাশন কৰি আমাৰ ইয়াত এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম এটা লৈছে কেদিনমানতো এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কৰা হৈছিলে আজি আমাৰ উদ্দেশ্য আছিল যে আমাৰ থানাৰ চৌহদখন খুব লেতেৰা হৈ আছিল আমি এই চৌহদখন আজি সফা কৰিলো আমাৰ VDP ওয়াৰ্কাৰ্ছৰ হৈতে আমাৰ থানাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ হৈতে আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে আমি ৰাইজৰ মাজত এটা পুলিচ পাব্লিকৰ যেটো ৰিলেশনশিপ আছে সেই ৰিলেশনশিপটো যাতে সুন্দৰ হয় তাৰ বাবে এইবোৰ স্টেপ লোৱা হৈছে আগন্তুক দিনতো আমি এনে ধৰণৰ স্টেপ লৈ থাকিম আৰু মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ দিম যে আমাৰ দিলাই থানাৰ যি OC ছাৰ আছে তেওঁ ইমান সুন্দৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ কাৰণে আৰু আগন্তুক যি 15 আগষ্ট আহিছে এই 15 আগষ্ট যাতে হুকুলমে কতো যাতে ঘাট প্ৰতিঘাত নোহোৱাকৈ আমি পাৰ হৈ যাব পাৰো তাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিছো Dilai Pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Life. Lakhai Inkora Trok Dwarbaguri constituency ke parlo Apar Dehuri Kudam Singnar Arong Along Kedam Tang Surihinira Inkora Hini Aninkana Hut JJM scheme Sorkar Pen Dengponsi Akira Palidamlo Bonta contractor atum Langa Pipe Kasemar Amoke Wang Videt Ajok Langa Pipe Dositame Alanga Bang Radatum Long Pon Pedetlo Lasonsi Lakhai Inkora Trok Dwarbaguri constituency arlo Daythor Police Station ang Kangalo Dehuri Kudam Singnar Arong Along Sorkar Pen isi JJM scheme Radaphan Panong Piponlo Bon Sitame Bangso JJM scheme Nangi Klema Banki repairing ma mate Akimi a scheme si Kelong Maputa Hawarara Tumpen Chethan Sai Tangte contractor Atumtong Ki Klem Pon Kipang Krema Mate Sorkar Atumtong Kachelang Dun Kavedet Ajoksi contractor Abang Aning Hangaling Ki Klem Pon Maputa Karju Pedo Athe langalang pong ke larpon setami ke larvek 90 adim ke larpon pilapen arona tengpen sai klempon pamimite barla porlote langroi si bangso langalang pong nang ke pakka pajok pupu apos ke e pamimite report langroi lang thelote alang pong pon petiti laso jok JJM alanga pipe dokko kapita rongara ratum lang ka we ka siksa chitong ponang bomlang Athe Sorkar Pen Nangkera Pulote Nangra Pamiasonte Puta Lamthe RDGP Pon Nona Banke Claim Ta Jogje Tam Ta Jogje Asayasonsi Nang Claim Rong Lopusi Hadak Kido Arat Atum Lang Kijun Akasiksa Chitong Nanglo News Report Karbiang Long Live Lakhaing Kora Phon Nilip MAC constituency ka parlo Koilamatia Hawar Langtu Khanse Arong Along Kadukawe don thong kebra isi sose ahem tonatum e don pen tangka sika phok kebla pen pharo isi chirung ponsi ronga kunga long kedo dungdungja picnic spot along kepang therasai kedeng pon kedam tang suri hinira krener kep aningkan koilamatia hawara long isi ki joi kelanga dimmate
Dungdungja picnic spot ingpu ponlo. Isi kijoi kelang adim kemesen pen ajok arnivang ta ang tan hawar penta kijoi kelang aphan kewangarat dokpi. Lasila puson adimalong kai kia porta kepang thirjir pen kebi ponji aphan pu mathasi langtuk hanserong amikaratuk rong isi thurpak pen kepang thirasai kedeng pon. Mir ke papuang phar langmi senji bonta lana paminangji Karbi Anglong district pen nongnam ka chithang klong isi arniwang radatum barla por ahut jesmet arni angtang kiso ahut muni datum e ok ebang ke phang ok pen ka chepa jok ponji aphan pura ladak koilamatia hawar langtu khanse arong along kedo dungdungja picnic spot along isi langme sen la pen juime me adim mesen apotsi arniwang ta kewang atum dokpik an Ladak kewang aradatum ke biskota hom kewar kang horabong mate sisa ki bite kang koicho theklong si pai pai cheklo ni phai kebani ada por phai sir ke pen pangcheng konsi ani kang sam por phai pho por an katu kawi rong si risonim so atum la pen katu kawi chingrom si langtu khanse arong asar Stefan rong hang pen jalin konsi rong chinthong asar jari timung herangke sikari be Klengdun klengsar potum pen chingrum si lapuson ki pang thirasai klempon Lasolong ningge me pen dihin ka chirabdun langtuk hanse rong amikar horen phangchola pen adon tin chirungsi anyaro an esan ge choki junji aphan chirap chetodun rinti lopusi rong roba phan kai ke pamiji ke paklar verji aphan ningge me bang pho bang phi Edward inti rong asar Stefan rong hang la pen Simeon phangchotum kachuru pajer pon rinti Picnic spot mada dunia picnic spot along. So taksi kehelu pen kelang kebang tum sami penang ando. Laso an pas sami labang so kelang adim along. Kebang tu sami bang ko ini kicu son kijuna son kaprek son si sabong ben kebang. Tum penang ando laso si sabong sami kisman tum ge wargang da ba kisman tum ge bipa melo. Tum sami main tum kadenza nai bang ke la sisa bong glass ma hedi la Kepanghang labang suka krimi pen jok si itum pini rong si la puji han chimung pen chipang chingrum si pini apor dal dunia picnic spot along itum rong si tu sisa pang room lo la pen elong pang sum lo bon sami itum la elong das pit selang lo non ke bang jilang apor pen ke bang jilang tungguan ke bang jining hang kum as sami ke bang kichu kijun ason ke chewan sami sisa glass la pen kaprek abong ke ban sami tum ka chere pen Junri upangke ne tum ke khang uni delo athe labage tum ke khang uni ma labage tum chini delo la posi ke bang ar same wan tame jun tame ke bon same labang so si sabong bang mate labang so plastic home pini chips lai hui home bang ke elong adim la tum daspet selam lo malabat tum thailong bang so daspet along le itum kado ka be ke pang room pen tutang da bang so daspet along ka chewar pen Metang kecipang kiri pon di pansira, kebanyak orang pasir itu cuma di panlo. Ningge hang akorte lapen angji ratum dungdungja picnic spot along ki joiji aphan wangji tami entry text and pon pe puta ke pha padu pon thu. Koilamati ben Samson ingti karbing long lai. Lakhaying kora trok Dwarbaguri MEC constituency angkang Deithor rongbong khat pen apar dehuri atowar kasemar ponji aphan pura ke damtang surihinira krener cap matijong ni phai ingkora hiniarni Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hangari dengpen long e somponsi prabjin pen ke patang ponji aphan lamchak pitekang nu bonta non ponta ke tang terega jok puthot kasemar ponthuji aphan PWD board chairman Longsing Tokbi Radha Thingnu ningje tekang Lason si bangso towar kasemar ponji aphan pura kedam tang surihini ra krener cap la pen surihini ra kreser cap abaha pen SOPD scheme pen long e somponsi kasemar sitami pangching ponlo bonta bangso towar non puanta ki claim ke patang te dep ajok rara tum kido kedam pen kedang lok loke charli claim somar tum la pen hithi kulat kedam la pen anparta seka chelang atuma phan penangan akisung dolo athe towara bang ka hino lit pik khangjang Bonta bangso towar puthot kasemar ponthuji aphan pura kedam tang pai ni phai sir kebani PWD board chairman Longsing Tokbi pen Radaphan than pon
alang likaning je pon atengke bang sotowar kiwangji MP kilik aprang ki patang vekji aphasidami contractor atuma phan thampon le bang sotowar nonapora bangki biching bithi penajok kasimar pon asap akasiksa nang dokok kathek lasi un an akipapra pen kasimar pon vekji aphan ladak mate Dwarbaguri MEC mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Tokbia Phanta Chingki je thampon poputa board chairman Tokbia Sanghopen ningje pontu News report Karbi Anglong Live Tangte pinia dapat birta ke lapuan si kang ton panilo